Haina hai jotono khulumaya pharu miyawo Facebook live ni bisinti ang joto sini samaspati Hoda okra je chieftains tongnai rokno ang request khaimani network problem mani bagwi haina hai ang tini teiwaisa clarification khainani bagwi tini ni roni bwskango haina hai phaipika puilaw khulumaya pharu sini hasteni joto lukurokno chini bubagra ni netrite je prosang power of hayu aproni simino chini bubagra chini community based development khainani bagui te chini community no strong te united khainani bagui chatiok mani puilao sung step na kha chini somas roni bagui sungno wo cpm ni amolo chini samaspati rok chini hoda okra rok nini tamasnai rai tongnai rok nini kasko tongnai rok boroni kuno important rojaya ajorao village committee ni member rok chairman rok sipo rok o jorao hanke important mako pheba chini bubagra phaimani ya golo chini bubagra wan chokha je chini community ni head rok no important rok khainke chini jati chini dopha ni sonman bare na henoi poilao chini samaspati rok chini chieftains rok no sonman ronani bagui honorarium rowani starting khaika titi adc प्रशासन ने बखागते बरनो मानली 5000 खलाइबे रजाखा ताबाव रजावै दंख बनिया गलो एडीसी हेडक्वार्टर मेन चिनि टिटी एडीसी खमलं जागावनो जाते अर जागा चिनि कम्युनिटी नि जतनो ऑफिस बरनि कम्युनिटी हॉल बरनि स्ट्रक्चर जे सामंग तांनानि बागै सोसाइटी नो दफानो बसकां आगौरनानि बागै जे सामंग तांमानि बागै कायसा बरनि community ni kaisa office rok tangmanai jat hai hinai titi adc headquarter khumulungo joto community non jaga pakha nge hai khene chini somas no chini bubagra important roi bwskango agorona ni bagui community based development khaina ni bagui chatyoka tabo chini bubagra chungno dage kha chini titi adc no dage kha jate community wise community based development project khaima na tei han bangoi chini bubagra dage kha je borokno khaina ni nangnai hinai o khaina ni bagoi ne ang joto hasteni chini samaspati ro je joto chini community TRIPURA ni bisingo je community tongnai ni head rokno chieftains rokno ang media ni bising tei kobongna ni musugo je nironi community ni development ni bagui rongina ni community hall mau nini kaisa hoda ni office ngui man society ni head office ngui man oma hajak project khaine ni musuk tong khainke chini TRIPURA headquarter ro proposal submit khaine ni thung within 15 June ni bisingo boni ya golo chung bono estimate khairanai estimate khairobai busu fan nang omoni hisabai chung joto community no ne asung sam khaina ni bagui saktarnai chini bubagra omone message ronani nayo je chini somas chini dopha agona ni hinke je janja community no buskang agorona ni namo aro shiksha khetro phane development ngui man bani ni tabok je Sinai chini TRIPURA drag by gadalai tongmani boni against samang khaina ni bagai organization ni kaisa institution ngui mana pheba chini somas poti ba chieftain boroni bising tuino amo recommendation ma phainai je sector wise ya kami luku bahai kia community chief ni bising tuino amo proposal phaikia hanke community ni development ni bagai titi adc hapang jeng chatiok nai bono message ronani bagui ne ang nironi bwskango ma phaikha hani bangoi haini hai nirono joto no khulumaya pharui ani ko orono mathaka khulumka